Phadar Albert di Mawa SDB Selection of donbosco ula syapan kentang lengdo soblay haka arpau tarik kala lengkot hajar arpusau haye maneba alaj umkra ada lengdo sat Victor lengdo Archbishop joka Shillong Archdiocese haka singi ka babot kata haka arpui tarik kala lengkot hajar arpusau ula turwa ya kamas beningkong jung Mawñianglah apa Shillong parish haka te kasni ladon lang Phadar Tobias kharap kenta parish priest Phadar Janismus Phadar Silvanus nongkenri bat ki weki Phadar senrop ki sestar ki brodar bat ki para banget na ki parish paper haka jing keran jung Phadar Albert di Mawa ulayat ho eki jing ki ba uya kendo khamtam haka jing at lemti jung kumuri unyam haka no pai sngi hadien ki jing kerku na ulung dot thamai labot ki program lengkon bat ka jing penkup buram mi ulung dot thamai na ki para banget jong kate kathan la penkut ya kate ka sngi da ka jing keran kublai sngongo da ulung dot thamai pang kata kejing kot jong ublay ke baper kelak benwan hakading ke berhem hakal air ke bajur dane haisur bajai mak ke jubab ru kaper don ke bajubab hamtahi don bade Kibaya kawai pat kelenti. Haga jeng play belingkong blashem na kitab jeng jona ngio sngo. Wakumno play blakot yu belong tau atiel jeng jeng isnay jeng eight play na bentai ki breu ani nive. Ndai mau la paiden ningkong la paiden. Shem la tre belong tau atiel jeng isnay jeng eight. Kung si banta ban Peit ya kejingnya day pedang part Israel but part jong Ninive kede nongba jong ka Syria but kum ka history ka itu lagi ba ka Syria ka Khubor ya ka part Israel ramdang kejing Khubor na kejing ring mrau kedon kejing Yeshun pedang jong kini ki arjat benriu don kejing do not kejing mensim Ujuna ubade way ni part Israel udang la kejing Shun kejing isi kejing bomla ban map na kata kadau
la krenga ban let ban ai ta khubor bapha sini libe ni la let ta koi pat kalenti uneu de wei ni prophet bo per hakaba shim la kong bo hang ta hi om ki wei pat prophet ni ki apostle ha gospel ni asmo be Samla, representing Samla Parish, Kalaiber Sub-District, Samikmat di Chairman, dan Bani Secretary, Samla hadir dari ini district dengan saya. Saya boleh you. Saya seperti apa pemakaran itu? Bagi nafikan dekat di lubuk katekis hamjam. Saya hadir jong ke Pynlong ngikut jaga vocation commission jong ke Simpos Parish di alam dari Badio chairman Meghalaya jong ini ke commission mau Badio. Jing duai ke juki, ke jing premium ke juki nak Khubor dengan aku boleh saya ke ni ke sing. Tetapi ke patut hamjam. Kmen para jemaah donbosco kalian kalian kaman kerjaan jur ki bahiyeng isem bakha kul ka paramarjan lai donbosco hajian nanti jemaah madu marang rip don polo moba madu undlaun song sa ne ko Mawñianglah jur ki banasnam ko Shillong donbosco dekat dengan yang semua kerpangi pada Tobias Parish Priest Mai kesin peningkong mai kedua ingat sa Parish lo hak jing konkret jonga ya ke Diaconate Ministry jing kentang lindo atau ni sini ngasa bat i bat long briu ba smok tenat komek bat briu ba kloy banyarap kejik sa jonga steo bat i asyam ko long to briu ba smok tu ikiwei werap lam ikiwei flash bun Phadar ya kejungdon lang jong pi duduk di sini masa Parish tak duduk di sini duduk kan lipat muda di dalam Ryngkat bat long keluar penyerap dengan Khubor tadi EU pengsan
jing semua pada Sendrop lang pada Silvanus pada Venusmus kemudian Ryngkat Mene pada jenis dan ne pada Silvila pun bila Allah sesuai kepang dengan semua pada James Mawa dalam lang ne pada Navin Phadar dalam lang ne Wan dan Sembrang ni kesini pada Abil Star dalam ne Ryngkat ni tujuan syah ratri ni cakap jenis Mawkan Mawñianglah dengan semua pada Virat pada Indan ada no berlawan bagi Kmen ke provinsi Sri Lanka. Yang semua pada Henry belah judon berubah pakai yang kesem meru Khubor Pynlong ke Parish Peace pat meru menementai dan pakai yang kesem. Yang semua ru ya BBC jong Meghalaya district belawan bat jadon ti hene jing pin kre di jing semua bakal hene ke sub district jong kasaro melim jeng alam jong katikis dalam Sherman Secretary jong BBC jong kan melia sado melim lawan dulu ningkong man kre lawan hayeng sem dan keli ke jing don kam jongi khantam ke jing kre ini resmi kumjuru ke jing pelong jong ki ke jing duai ki novena namar bah halian kan halian kamet ila kersian halian sip di ebi don kam khantam ke jing kre jongi dan ini sakramen di college board NEHU Phadar Udantai pada Festus pada Glorious Imle di Phadar di kil gelawan dan bentalam akan dia jamin dengan semua yang balang senong beper belum moba jom kan yang saru melim district gelawan yang benduai semua lu yaki solution cooperators gelawan mendan lang benduai lang bentar jomna ya ka vocation commission jong kala Kena